kumsang ni somni pali tanga sang ni somni panga academic session atan St Anthony's Higher Secondary chuan class 11 arts admission kan hong le ta e zirna le discipline tha pathian thule nung changmoi zirna school ani a kan zirlai te talent pho chhuanan co curricular activity sang ba ka educational excursion te nei puichin anni kumsang ni som pakwa a he school hi din ani atangin HSLC Exam top 10er pali le subject topper pali kan nei to a board exam na kan zirlai top 10er ting te hena cheng noi khat pek thin anni chumai ba ka subject topper te cheng sing thum le citation subject zong letter mu te cheng sang khat le citation te pek thin anni experienced teacher te kai shoina hnuaya zirlai te en kol anni a hostel changtlung tak omna hian seat atam lawa wangin admission rontiwa trole St Anthony's Higher Secondary School child tlang li liveng aizol Sairang Road opposite Bongkon Waime Hall